fent promoció d'una tenda online de roba, com podem veure a Drake. Hi ha jerseis de diferents colors, gorros i altres accessoris. Per si us interessa, entreu a drakeurban.com i allà trobareu tot. Vale. És una tenda de roba online. Per exemple, podeu treure sudaderes, gorros, i per si us interessa, busqueu Drake Urban, jerseis, samarretes, gorros, tot. Bastant assequible. Preu assequible i si et mola, doncs... No, ja m'agrada aquesta, sí. Productes per un preu assequible. Hola, bon dia. Estem fent una promoció d'una marca de roba i pots veure dos productes, dos sudaderes, també de preus, Jornada, Drake Urban BCN. Són productes així assequibles i roba d'underground. I si t'agrada, doncs a la pàgina web ja pots trobar la informació dels productes. D'acord. Bon dia. Mira, veníem a fer-te aquesta targeta, que és sobre una marca que estem promocionant, Drake Urban, i hi ha roba d'aquest estil de tot. Aquí pots veure uns productes, una sudadera color taronja i l'altra blanca, no són bons, tal. Està bé, si t'agrada. Moltes gràcies. Vinga. Excuse me, can you help me, please? Sure, what do you need? How can I get to the Cicle City Central? Let me see. You can take a limousine bus. Okay, and how long does the travel take? Well, about 7,500 minutes. And how often does the limousine bus leave? Let me check. About 3-4 buses every day. Okay, and sorry, how much does the ticket cost? About 29 euros. That is 3,000 yen. Okay, perfect. And where can I buy a ticket? You can buy it in the counter. Okay, fine. And what time is the next limousine bus? Well, about 20 minutes. In which platform? Platform 16. Okay, perfect. Thank you for all. See you.